Miss Universe India thlan na chu a hmor bawk fel chep ani to a kanram ayo a fe chuak Miss Larin chani po a che thatluang zel karma salama khan indoor activities shang an nei zo nuwa Jaipur lama grand finale ta na inbua sai turin an kir le to a Jaipur a hian grand finale a opening dance tour te communication class content shooting te an nei le ngal mopa in el na po asang chau tran hle opening dance hinitin an practice heta hian Miss Universe India organizer lamin choreographer rohin nasatakin anzir chan meka Miss Rin chani po hi an practice na video toite te kan hmu thaya chang chuan a zei polani ti a chiang hle Miss Universe Mizoram na ilaya chang to in Rin chani hian lam lampang atina sa a kulama po alangsar polani ngei arin ombok tin communication class hi beauty pajena chuan an ngai poimo ema Indian communication expert Mihir Mankat pon contestant te hi class pe in speech challenge te anei pui nge a chumai ba ka glamanant nei tu pa Nikhil Anand po in communication class hi pe ve bokin contestant te chu stage question chan dan le perform dan tour thu tak ashil bokani Growing up as the only daughter in my family, I spend a lot of time watching my mother. She never wears makeup. She had lines on her face from working very hard. But no matter how difficult her day had been, she always smiles at me. When she smiles at me, I feel loved, safe, and protected. And that is where I learned what true beauty is. I believe that true beauty is not about what we see in magazines only or on social media, but it's in the woman who gives you her last piece of food, the kindness who asks nothing for return, and beauty is the love we can see. And my mother taught me that beauty is not about what we wear, but about who we are. And that is the kind of beauty I hope we represent to the world. Thank you. Tin contestant te hian ni tin deuh tho shooting sang an nei renga heng swimsuit photoshoot cocktail dress evening gown le adang tam tak te hi nei to ni in he shooting atang hian camera ma a engtiang chi a konfi nge an ni ti a sha thei pha china contestant ten camera shim an nel pha na atan po shooting hi an nei pui na sa hle bokani ti chuan ma chhop zinga hian talent round te omle bokin heta an performance po hian ngong thui tak anei arin oma Kumin Miss Universe India thlanna a hian Mizoram mai ba ka notice ang zong po in contestant kan nei thalom hle maya in elna po region dang zong akin asang bi ke moti thayani kan chen stage chang te hian anram ai o tu te hi an thlop tha in an chang ve hle kumtin Miss Universe hian subtitle poimo atak Miss Popular subtitle semchin ania he title hi contestant te zinga mi pui na le thlop na dong na saber ne na hlanchhin ani tin he title dong tu hian direct in grand finale zana top 20 alut ngal don bok Miss Popular title dong tu thlan na hi Instagram post pakhat manga zon chin ania contestant te zong headshot thalak post ni in he thalak like le comment repost le reshare nga ber hian Miss Popular title hlutak hi andong ta chin ani like le comment hian point khat chau aput la yin share ero hi chuan point ni lai mai aput honga Instagram lama chuan share na group sang po siam ani to nge ramle nam in lung rual na te fung poimo takani awang hian state tin te hi anjang na sa hle a
tundin muna Manipur lamin Mahruaii hin keini Mizoram lamin kan dot le a Instagram lama hian in elna asang chau hle to ani Miss Universe India thanna a hian kumsang ni somni palia changkhan Mizoram telve chanin hemi kum hian Mizoram chuan Miss Popular subtitle hi kan lo la to a nikum sani somni panga akanram ai o tu Evelyn chak chuak po khan he title hi adong man teu hle nitlem te chung lekin share millions chuang zet anei theya amaro chu grand finale don naya mipui tamzo kan chanvel chau wange ni share count kha a heng tatlat maya atang ti na ni chu Miss Popular subtitle winner atana Manipur anpuan nu daya Evelyn thalak share za thiron lang dekin Miss Popular title dong tu ber Manipur ai khan alo tamle ta jok si ani kha hetiang hitil thleng the ani awangin state dang chuan headshot an post zan August ni som pali changkhan thei top an chua ngala he title hi don le ngei an tum ru hle ani chuwangin keni state po hian thei top chua Miss Popular title donga top 20 direct kan lu theinan vote thei hun tir lam alani lai hian chanlana sa ila tundin muna vote mutamber Manipur tele pel ngei hantum te ang tin vote hanti nan hian manchoi tur a omlo ti sia ila I han met deuh pop mai te ang u H&H Variety Store Bazar Bungkon Vaiva kon panthak na kong ton tir te a hian smartphone sang lei tura oma Samsung S25 25FE 25 Ultra S26 26 Ultra te hi offer chatak omlai ani awangin tunlai hian mantlom zokin alei theye tablet company sang cover le temper glass po tlom takin a oma accessories dang Apple Samsung le company dang po warranty om thap lei tura ombok ngai vendu tanan phone number 9856836295 a hian biak mai turani beauty pageant kanti minol puina Miss Thlan ti akan siat lar hi competition kan siat lar dang anga stage in elna ringota zo fel thei anilawa heng stage sang ai o kal khom te hi mun khata thleng khomin an thlen ni atangin organizer lamte hian ani tin don dan le chezia te an lo en thachin tin an thlen khom ni atang hian ti tu sang bituk chin an ni a heta challenge an nei sang zinga pakhat 1 minute speech challenge mihir mankat bosaya khan Miss Rin chani hi ati thazwal mi pali than khom zinga alo tel to nge a heta tang ringot po hian kanram ayo tu hi atheu neu lo hle ti asiat ngal der to ani hengba ka hian personal interview te nei puile ni in heta hian glaminant lam ai o ba ka reigning Miss Universe India te antel china he round a hian contestant te thluak chat dan mai ba ka pressure noaya an emotion te an control thayem ti te zo na engpo zot se ngai dan an neyem ti thele an ngai dana an chiang em ti te endik chin ani a he round thi contestant te hopur ber te zinga mi ani nge ani chungchong an ti nuwa chuan grand finale nei ma in avoi khatnan stage a swimsuit evening gown le national costume mangte in elna nei chin ania hei hi preliminary round ti ni in August ni somni hian nei ani ang ti chuang kan soitak zong te an ti zo vek nuwa an points mo te bel khom vek ni in grand finale a che thazwal mi somni thlan chwa ania chung top 20 te chuan a shanin stage a swimsuit round evening gown round le question and answer round mangin in elna an nei le ta chin ani ti chuan chuta points musang ber chu pakhat na atan an thlang chin grand finale maringot po a in elna sang an ma chona wang hian contestant te hi an taksa le rilrulama an chaw ve chin le a nikum lamphei kha chuan contestant in hnuk dok ta an om nual ani kha hetiang ani awang hian mi puilam po in kanram ai o a thei top tak meu chwa tu Miss Larin chani hi kan theina zona thei topin support lo pek ve tumila Miss Rin chani Instagram account ta thalak pin khi valaikin comment repost ti in share le chuai la tin danan siam zinga Miss Rin chani thalak valai ke mo comment le repost mai ba ka hian account pani follow tel turanda hi kanwa follow le kher angai bok ti sha in he account pani te hi kanwa follow lawani chuan kan like le comments te chuan omzia anei don lo ti sha in he Instagram account pani Miss Universe India account le
he show bot sai tu glamanant account te hi va follow tel le bokila ti chuan Miss Popular Subtitle Award dong ngei thei turin Mizoram tan kan zawain I han tang le swaw te ang ukhai IG ava like na tur link po comments lama kan lo pini o